Dobrodošli na Kutak ukusa. Danas delim sa vama recept za najmekše i najsočnije uštipke sa tikvicama koje su odličan izbor za ručak ili večeru posle posla jer se spremaju jako brzo i izuzetno lako. Čak i ako niste ljubitelji tikvica, ovakve ćete obožavati jer imam za vas i bonus recept za najbolji tzatziki sos koji se odlično slaže uz tikvice, piletinu i mnoga druga jela. Obavezno probajte. Za početak treba će vam 2 veće tikvice, oljuštite ih i dobro ih isperite pre rendanja. Koristite ovo krupnije rende kao za jabuke, narendajte obe tikvice, a zatim ih ubacite u činiju i dodajte malo soli. Dok pripremate ostale sastojke, tikvice će pustiti vodu i potrebno je da odstoje nekih 15 do 20 minuta. Za to vreme narežite prazi luk, možete ovdje da dodate i crni i beli luk, što god volite, meni se prazi luk nekako najbolje slaže sa tikvicama u ovoj kombinaciji. Sitno ga naseckajte na kolutove ili usitnite u secku. A zatim uzmite i jednu manju vezicu peršuna i također ga sitno naseckajte. Peršun će nam biti potreban i kasnije za sos koji budemo pripremali, koji se odlično slažu uz ove tikvice. Do sada bi trebalo da su tikvice već pustile vodu, tako da ih možete ocediti ovako ili ih ubacite u jednu krpu i procedite. Možete i ovako rukama kao ja, meni je ovako bilo lakše. Važno je da što bolje ocedite tikvice, da vam kasnije ne bi pustile vodu u toku pečenja. Zatim u ovu smesu dodajte 3 cela jaja i začine po ukusu. Ja ovdje koristim so i biber, dodala sam i jednu kašiku mlevenog lanenog semena, ovo je opciono, i oko 2 pune kašike brašna. Dobro promešajte čitavu ovu smesu, da se brašno fino sjedini sa ostalim sastojcima, a zatim dodajte oko 150 g rendanog kačkavalja. Još jednom dobro promešajte sve sastojke, a kasnije ćemo ovu smesu izliti na papir za pečenje. Prednost ovog recepta je u tome što se uštipci mogu peći u rerni, naravno možete ih pržiti i u tiganju sa malo ulja, ali će vam to onda oduzeti mnogo više vremena. Ja sam ovdje koristila ovu kašiku za kugle sladoleda i njome sam izvlačila testo na papir za pečenje koji sam prethodno premazala sa malo ulja. Ovako izvucite smesu na papir i idu u rernu na 200 stepeni oko 20 minuta, odnosno dok ne porumene. Za to vreme, dok se uštipci peku u rerni, pripremit ćemo tzatziki sos. Za sos će vam biti potrebno nekoliko komadića belog luka, 2 do 3 vezice peršuna i 2 do 3 kisela krastavčića. Fino usitnite sve sastojke, a zatim sam ja ovdje dodala nekoliko kašika jogurta, otprilike 3 kašike jogurta, 3 kašike kisele pavlake i sve to dobro promešajte. Ukoliko vam se učini da je mnogo gusto, dodajte još malo jogurta, gustinu možete podešavati sami i zatim dodajte sitno seckane sastojke, ovdje možete dodati i beli luk u prahu, so, vlašac, koje god začine volite. Ja sam ovdje dodala još malo jogurta jer mi se učinilo da je sos previše gust i to je sve. Idu u frižider na hlađenje dok nam se uštipci ne ispeku. Posle nekih 25 minuta uštipci su spremni, sačekajte da se malo ohlade i poslužite ih uz vaš omiljeni sos. Obavezno mi pišite vaše utiske, da li ste probali, kako vam se čini ovaj recept i naravno zapratite kanal Kutak ukusa na Instagramu, TikToku i YouTubeu za još mnogo zanimljivih i korisnih recepata. Pišite mi koje biste recepte voljeli da vidite u nekom od narednih videa i uživajte! Prijetno!